Ang masunod na kakulansa, wari man naton gigawapuhi nga IBC sa naton bungko, Honorable Elias Busa Dulay, o nga nimo panis katayana, ang atong may lugupon nga negosyante sa bungko sa Babanas, sa persona ni Madam Flor de Lisa Partos. Kuratsa! Yes, this is Barangay Magtaon Fiesta 2024, Babanas, Northern Samar, Waray TV, Tribe.
Partos.